Nizim Africa thokozani sanibonane dumela ngapsheni ende low umkhulu wethu kusuka endaweni yase 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Lana ngiphethe igona, ngiphethe inungubani. Inungubani igona isigubhu. These things are not the very same thing the way people are thinking. People think that igona isigubhu inungubani ngkhana kinto eyi-1 ntwetse asinto eyi-1. It is just that mostly ama-container ayuzwayo is like ama-container afanayo. But lezinto lezi azifani, akuyona into eyodwa, akuyona into eyi-1. Mamela ngwaneso, mona ke tshwere nungubane, ke tshwere legono, ke tshwere ngwana ya badimo, ke dihwana tsena. Sehwana se leng mona ke sa mosadi. Njengoba ungibona ngiphethe leli gona leli elani mkhuluti. Number 1 mina ngithi kuwena, ngifuna uphile impilo kungathi uthwele ungathwalanga. 90% yabantu eNingizimu Afrika they believe ukuthi umkhuluti uthwele. 90% abantu abangaziyo they believe ukuthi nginento engime ngayo engiphila ngayo. Kanti leyo nto le yonke is not true. Mina ngithwalanga. Anginayo into eyisilwane engisebenzelayo. Anginayo into eyinyoka engiphila nayo. Kodwa ngiphila ngemithi yenhlanhla. Ngiphila ngemithi yokuvula izinto. Ngiphila ngemithi yokuthandeka. Ngiphila ngemithi yokuya phambili. Ngiphila ngemithi yokuphakanyiswa. Angiphili mina ngemithi kuthiwa yani ngezinto zeyilwane engibulala inkukhu, ngidlisa isilwane, ngibulala abantu, ngibulala ini. Akiphile kantotseo. So mo ke tshwere igona kapa ke tshwere inungubane kapa ke tshwere eswana. Ntwe ke tshwereng uma umuntu uthi mkhuloti ngifuna ukuvula inhlanhla zami on that level enkulu yokuthi ngithande ngibe nesithunzi. Ngibe nenhlanhla yemali, ngibe nenhlanhla ukuthi into zami zenzeke, whatever thing yenzayo iyenzeke, imali ibe khona, ukukhanya kube khona, impilo yami yephambili, ngibe nenhlanhla yemali, ngithande ngibe nesithunzi and all that. Thola kinto, thola igona lenhlanhla, igona lemali, igona lenhlanhla, igona lemali. Leli gona lelo, what do you do with it? Uyageza ngalento lengala. Lento lengala ugeza ngayo. Ha o hlapa ka ntho yena, o hlapa ka ntho yena ngwaneso. O laitile kerese yelo tse 2, o ibuise. O bue mathata ao kaofela ho yona ukuthi ngifuna kube kanje na 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 kanje ngempilo yami. Wa ibuisa ntwe. Muriana o bua le wona. Hey. Alinkutli man. Muriana wa ubuisa. Umuthi uyawukhulumisa. Umuthi uyawutshela ukuthi ufuna ukwenzele ini. Umuthi uba ne communication nawo. Umuthi is not something ofika uyibeke endlini ungazi ukuthi uyibekeleni. Umuthi uyawukhulumisa. Umuthi uba ne communication nawo. Umuthi it's something oyikhulumisayo. Umuthi uyawutshela ukuthi ngifuna kube kanje na kanje na kanje na kanje na kanje. Muriana wawujwetsa ukuthi ngifuna ama promotions emsebenzini. Muriana wawujwetsa ukuthi ngifuna ukuphama emsebenzini. Muriana wawujwetsa ukuthi ngifuna ukuthandeka. Muriana ona wawujwetsa ukuthi ufuna ukuba nesithunzi. Muriana ona wawujwetsa ukuthi ufuna imali ingene. Muriana ona wawujwetsa ukuthi ngifuna izinto ziyenzakala. Lana angikhulumi ngemali engenayo uyithola isihlele endlini. No. Lana ngikhuluma ngento ekusebenzelayo through whatever thing of which wena uyayenza. La.
buyisa Phekuye, khuluma nalempande, khuluma nalomuthi, utshele zonke into zakho zifunayo, khala kuwona. Lempande le uma ukhuluma nayo uyakhala kuyona ukuthi kusize. Uyakhala kuyona. O tlametse re Phekuye ha o tlo eng ka honna, o fika nemali engange 3,500 rands. Mkhuloti, ngifika ne 50,000? No. Ufika nemali engange 3,500 rands. 3.5 ya hao unka Phekuye. Phekuye o tlo hlapa ka yona all the time. O hlapa ka yona. Kodwa ngalana kudingakala ukuthi kungene inyembezi lakho 1 or 2 drops. Ukhale. Umqeda ukukhala. Muriana wo ufuna inyembezi lakho ke lady. Akuzange ukuthi rekere. Kumele ukhale ngala. Kuphume nje inyembezi lakho. Umqeda lento le ugeza ngayo. Lo mulempande ayinandaba ukuthi uphuza utshwala, ulalene, awulalanga, umzalwane, uvuma madlozini. Lempande nje ifuna nje uthi wena ukhale kuyona. Mungakhipha nje inyembezi kanye, just kanye. Then hlapa ka moriana. Moriana o tlo etsa meka le mehlola bophelong ba hao. O fika nemali engange 3,500 rands. Uthole ini inungubani noma igona lenhlanhla, igona lemali, igona lokuya phambili. 3.5. Uma ukude Mkhuloti, ngikude la ngikhona, ngise Natali, ngise Cape Town, ngise Gqeberha, ngise Kimberley, ngikuphi, leli gona siyalirapha. Maqeda ukulirapha siyakuthumela la ukhona. Uma lifika nje ekhaya, you must make sure ukuthi ufaka inyembezi ngala. Awugezi ngale nduku le inyembezi yakho ngazange yaphuma. Nkampani ungatinwa kintu noma vele nje wakhumbula into ekuyakuzwisa ubuhlungu kuze nje inyembezi likwazi ukungena ngala. Then mrahamo bophelo ba hao botlo khona ho etsahala, ntlo khona ho etsahala. Uyakhala kulempande. Life ya hao e khono ya pele. This Mkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ngifonele Mkhuloti, ngifuna inungubani noma ngifuna igona lenhlanhla imali. Libiza nje imali engange 3,500 rands. I repeat, libiza imali engange 3,500 rands. I repeat again, 3,500 rands. Igona leli lenhlanhla yemali. Siyabonga.